Recept za posne slatke palačinke iz rerne, kao mala pomoć onima koji poste. Odlične su za doručak ili večeru, a ovo je za one koji poste na ulju. Dakle, postupak je sledeći. U 2 kašike limunovog soka dodajem malo sode bikarbone, ovako na vrh kašičice. Zatim 400 ml gazirane vode i 5 do 6 kašika ulja. Malo sitno rendane kore limuna, 20 g vanilin šećera, zatim 2 kašičice šećera, malo soli na vrh kašičice, 200 g brašna. Možete ih pripremiti sa oštrim ili mekim brašnom koje trenutno imate, neće biti neke velike razlike, mada se meni čini da su malo bolje sa oštrim brašnom. Umutit ću smesu mikserom, pošto ne želim da ima grudvica i po meni je najbolje smesu za palačinke umutiti mikserom. Gustinu smese već verovatno svi znate, dakle podesite, ako je potrebno dodajte još malo brašna, ako ne dodajte gaziranu vodu. Pleh je od električnog šporeta, posuću malo šećera na dno, preko papira za pečenje, izlivam smesu i posuću šećer i preko smese kako bi one dobile onu finu žutu boju kada se šećer bude topio. Pekla sam ih u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 20 minuta. I evo vidite, jedan divan postan doručak. Naravno, meni najbolje uz slatke palačinke ide kiselkasti ukus džema od šljiva. Možete ih premazati. A u sljedećim videima pokazat ću vam i kako su mi ispale slane, a i palačinke koje sam pripremila sa jajima za one koji ne poste. Prelepe su i idealno su rešenje za brzi doručak. Hvala vam što pratite kanal, prijatno!